katurebe izina ryahiswemo iryo bahisemo ni irihe A Golden Harvest Presentation Eastern Production Limited Production. Jedli numukiri w'imena kaga filime nakazamani nakubwe nutwakira rimwe nimwe ndabuzana kugira mukomeze mwiyibutse abantu zanje no kuzamani is the feast of legend. Ingo igikonjo cyangwa se kofe ry'irinyabigwi Tini Suho Nakayama Shinobu akarimo cyane Nakayama Shinobu Kurata Yasuaki Kurata Billy Chow akarimo cyane Billy Chow n'abakinnyi b'imena Ada Choi na Paulo Chianga abo bose n'abakinnyi tutangira kuri Kabuda kari hariya rwose imigisha Resima production designer Shili Chan costume designer yayoboye ibijyanye n'imyambarire costume designer Chan K Hope editor yaranonosoye Steve Edwards yakompoje ka music duhere karimo uko dutangira dute kuri cyo narebe When Woping martial arts director yayoboye ibijyanye n'imirwanire witwa When Woping Dereki wa director of photography yayoboye amashow dutangira barakwereka Gordon Ipu Kongo Kimu Lamu Kaito wa n'abakinnyi Lamu Tuyini company producer Triple Chu Jetli yabaye muhimbyi wayo producer Gordon Chan yabaye director dutangira hitwa Kyoto ni muri Japan mu kimangana duza myaka myinshi cyane yahise baravuga ngo mu Japan yaje kwataka umujyi wa Shanghai n'umurwa mukuru w'Ubushinwa intambara hagati y'ibyo bihugu by'Ubushinwa ndetse na Japan yari maze gusana irimbanya Ubushinwa ne bashaka Japan End the military occupation of Shanghai. The Kokai clan is coming. The Kokai clan is coming. Ngo umuryango w'abakokai uraje. Durabakokai yewe, durabakokai. The Kokai clan. Umuryango w'abakokai n'abajapani bari muri Shanghai. Shanghai yari yaratatswe na Japan. Abajapani barayiteye. Tuvuye ku bajapani bari barateye abakokai tugaruka mu ishuri mwari marigisha neza ibijyanye na technology. Lubricants around the engine. Point 2 is the mechanics, the pistons, and the function of the carburetor. Zapisita buriya nizo zikorana na carburetor cyane zamura umuriro hanyuma carburetor nayo gatanga icyo bita amavuta. Bakirimo kuvuga mu ishuri ni ishuri ry'abajapani nibo babaga bakoraniye mu ishuri ku muryango w'abakokai. Abajapani kumbe wa musore ko arimo kwiga. Yewe. Ni umusore muto mwiza hakurya aragakobwa kamubonaga rwose kakagira jaruzi. Chinaman, get out! Chinaman, get out! Mushinwa soka. Mushinwa mu bajapani gusa. To this? Kuki mukora Japan is only for the Japanese. Take your war somewhere else. What? Iri ni ishuri ry'abajapani we musora amagambo yanyu hano yivangura. Inete za mwarimu barasimena ni ishuri ry'abajapani. Bandi baraseka. You got no right to do this. Naburenganzira bwo gukora ibyo we. Uwo ni umwe. Uwo barimo kwirukana no Mushinwa ngo uri yari yicari inyuma. To push him like that. What? Kuki musunitse Sure I want to. Nawe nagusunika. We'll hear about you. Then we'll see just how tough you are. Anko wanjye mutabemenye. Shayaza kamera nabi we. It. Kwanze goryo. All right. Sawa. I couldn't care less about you or your uncle. Gicucu ni muramu uranyingiza shaka umukobwa. Lost. Bura. Nona. Aranga. 3. Nakari moja. Yeye data arasinziriye. Koze mu bigoryi. Baje baza rivangura ryabo hano. Muze bagabo muze. Mari there. Kubita bigoryi. Kaguru we. Daka we. Dore urugamba mu ishuri. Urabizi abagabo n'ababiyeza bakwiye gukorerwa ibi. Angoro iminu. Daka karenge we. Fighter. Umunyeshuri. Student. Umunyeshuri we. Bamumenyereye cyane. Bamwirukana batembani banyeshuri. Ngo nuko ari umushinwa. Ngo abandi ari abajapani yatamuye aramvuniye amuni akabuno jewe. Bagira wari umugabo waje asuwaka ikurata amazina nyakuri. Master. Sensei. He's the Kikoyu sensei, and he's also my uncle. Uriya ni uncle wanjye ni uyobora umuryango w'abakukuyu. To this class. Kokai.
Brutality, as I've taught you, has never been the way to win a battle. Mwabaswa mwe kuhubuka ntabwo ari bwo umuntu atsinda urugamba. Apologize. Munyihanganire mwarimu. Angoro muri kabizi misaya ndumva umunwa ni wabumba. Agorora ikigo ry'imifupa yarayihinduye. Imifupa kumbe hako nari kintu nacyo imifupa mezute. Hapa meze nabi. You're lucky that you weren't seriously hurt. Agorora umufupa imifupa iri hano shayira konyagurika. It was my fault. Munyihanganire njye wakoze amakosa. Yasabye imbabazi kandi atari ufite amakosa. Ibigoryi nibyo byaje mwirukana ngo ishuri ni ry'abajapani nta mushinga ngomba kwigamo. Musore muto. I am Funakoshi Fumio. And you are? Bainza Funyo. Witwa nde wowe? Chenzen. Umusore yitwaga Chenzen. That's the one your father gave you. Mukobwa yose yabika papa yaguhaye. He paid a lot for this pen. Now look at it. Nako ndebere bika papa yamaye none dore ukuntu ibaye. Agakobwa nakajapani kaziwe ni anko wako yitwa Funyo. Urumva iryo zina ariko. Funyo ni umujapani. Azina abajapani rwose ragatsindwa no witeka. Aka kabika ko umwana bavunnye mukobwa barakeshuye akira. That's better. You're just as demanding as your father and just as stubborn. Wa mukobwa we neza umeze nka sona hatandukanira. Uva mukobwa mutoya abasore banyina ngo bazagarukana. Anko Funyo nibazongera kuza kutsesha umusore umutwe Chenzen. Is Chenzen. Nitwa Chenzen. Chenzen? From Jingu? Yes. Uturuka mu ishuri rya Jingu. Who was your master there? It was Master Wang. Mwarimu wawe yitwa nde undatitwa Master Wang. Mwarimu Wang. Uyu mujapani yagizemo ikibazo. What is it? Ni umujapani ushyira mu gaciro. Nibiki anko? Last night, in the local newspaper, Narebye mu kinyamakuru gisanzwe local newspaper. the article said that your master was killed. Ya magambo yavugaga ko umwarimu wa Jingi w'ishuri ryanyu yishwe. He fought with one of the Noguchi clan. Yagiye kurwana n'umujapani wo mu muryango w'abani iyi Noguchi ngo aramwica barimo kurwana bipime ingufu. I don't believe it. Ntabwo wabyizeye. Musore muto rwose. Yangana. Musore ntabwo apfuye kubyemera yari mu ishuri. Nta kindi yahise akora ku kanya yasohotse mu ishuri yari yaraje kwiga inanga mu ishuri ry'abajapani asezera mwarimu. Iyo akimara kumva ko rwose mwarimu we witerana amakofe n'imigeri na ugorora abantu. Ko mwabigengamo umuswa nkuriye abagorora atamatama. Icyakubwira uzi ko n'imitsi numva igitera irimo ndabyimba kabisa nyumva. Imitsi iracyabyimbye. Kwari byacu bidatinze. Going. Shanghai. Master Wang was like a father to me. Ngiye muri Shanghai Master Wang yari nk'umwarimu kuri jewe. Stop the occupation of None ngomba kujyana nawe. Shanghai! Abayapani nibatumira mu mujyi. Turabandimo kuraga ibipapuro hano hose baragenda banaga amatarake ngo abajapani babavire mu mujyi wa Shanghai. Abarimo kubivugana abajapani n'abashinwa Chinese. Abajapani bari baraje buriya shaho wakuziye ngo araza kandi aza nk'uruhara. Uza ariko umuntu yakuziye. Ashobora kuza nk'inoryi. Inoryi nizo ziza nizisubire. Cyangwa uruhara inoryi zo mu murima nizo mvuga. Uruhare narwo ruraza rwakora kagihumbu gatera imiti mu musatsi mu mutwe nishobora gukereka igihushi. Badly, I want to come along with you on your journey. Ndumva nagukurikirana nkajyana nawe no gusubiye mu ishuri ry'iwanyu rya Jingu. You know I will. When the Japanese soldiers are out of Shanghai, then I'll return. Our leaders can be very hard to persuade, you know. Then we'll Umva wakomeye tukajyana umva abajapani nibaramuka bavuye muri Shanghai nibwo twakongera gukorana. listen to us. Jewe nta kibazo cyanjye ariko n'umuryango wanjye ushobora kubyanga. Don't hate us all. Umva nakwinginze tekereza nk'umuntu nawe wo gutekereza iby'ababyeyi bawe cyangwa abavandimwe. Mitsuko, it must be this way. I have no choice. Mitsuko ngomba gufata inzira yanjye nkagenda. I have no choice na mahitamo mfite. Mukobwa muto urabeho yaragiye kureba mwarimu. Chenzen we, Chenzen. Henga tata we. Niwe tata. Chenzen yasize agakobwa ka Mitsuko arakomeza yigira muri Shanghai. Shanghai byangombwa arabifite. Abajapani kumbe barasuka ingabo muri Shanghai amanywa n'ijoro barasuka dore n'izindi ajyanye nazo zigiye iwabo muri Shanghai ni mu Bushinwa. Ikibazo kirahari hagati y'abajapani n'abashinwa. Dore abaturage b'abajapani kuntu bashikiye bene wabo mugende mu batake naho tuhagarure. Chinese Kung Fu Master ngo yishwe n'umugabo witwa Okutagawa. Uyu yasomye ikinyamakuru koko nawe arabibona. Ibinyamakuru byari byamwanditseho mwarimu yarazwi cyane. Kung Fu Master n'umwarimu we mwigishije Kung Fu. Ngo yishwe n'umugabo witwa Okutagawa. Okutagawa niwe wigishaga abajapani Kung Fu ngo bajye myireko amwiciramo. Niko ibinyamakuru byanditse. Tuva barakwereka umusore amaze gusesekara muri Shanghai. Iwe kwambaye nk'ababosi waduhereje. Yaragiye kuri bangina gusabiriza hano. Ababyeyi b'abagore rwose baragatsindwa n'Uwiteka. Nako n'abantu beza cyane nkibagize.
Please go and find someone else. We mugende mushaka undi muntu. Mugende mwanzavumba mwe mugende kumbe kangufu. Babakarani. I'm not Japanese. Oh, you're not? Ntabwo ndi umujapani. Niba uri umushinwa ngwino ndakwitwara ngwino. Sasa abanyonzi bahariya bafite utuguru dukomesha abashinwa do. Banyonga nk'abakarani ubundi hari uragenda ukicara ku ngorofani bakagusunika. That's right. I studied Kung Fu. Uje undati muri Jingu School. Naige Kung Fu. You heard? You better find a new place to learn Kung Fu. Since the #1 master died, their reputation is in the gutter. Wumva kuva iryo shuri rya Jingu umwarimu waryo yapfa abanyeshuri barimo baravayo bajya kwiga ahandi Kung Fu. I'll drive you there. Reka mujyaneyo nacu. Be surprised if the doors are closed. Musuraza gutungurwa kuko imiryango yaho irasa naho rwose nawe ifunze. The doors are closed. Yapfuye kwemera umunyonzi maze aramwirukankana niba abanyonzi ba nta kigenda. Yamwirukanganye ku igare ku kigorofani nako. N'abandi baricara hariya ababosi rwose bicara mu ngorofani. Bano banyakariro mutagire mwicare mu ngorofani babasunika. Tekinike rega mujye muzigira muri filime Simbabeye. Aha. Ni mushubati ngo barabitangiye buri ugiye kureba witwa Gitarama we w'imushubati. Pupils are leaving. Mwana mutoya. Don't you know? The Japanese want this place real bad. Ntabwo uzi ko abajapani bashaka hano hantu nabi cyane. Chinzen, Chinzen kumbe Chinzen what arazwi. are you doing here? Uraje muvandimwe. Let me help. Reka ngufashe Chinzen. Ngo abajapani iri shuri barishakaga nabi cyane niyo mpamvu bapangiriye musaza akicwa n'umugabo witwa Kutagawa. Yewe. Keep the change. Nawe wari kongarurira yajyanye. Keep the change. Nimvugo y'abongereza n'abanyamerika. You heard what I said. Wumvise ibyo nakubwiye? Yagiye kugera mu ishuri asanga n'intambara ziriyo. Cyagera baramwishimiye Chinzen gusa yaje ababaye. Yasanze barimo no kurwana mu ishuri baraharwanira nta muyobozi rikigira. Hari agasore yabonye. Master Nye, this place is sacred to us. Master Nye. Fight. Let's go outside. Hano ni ibanga ryacu. Master Nye niba ushaka gupima ku ngufu zacu ngo tujyane abanyeshuri tugende hanze twereka ko tukikurusha. Master Nye nta muntu utarimo kubiyongoza muri iyi minsi bose barashaka kubajyana abanyeshuri. Master Nye yasohokanye n'agasore hanze. Back up! Don't go! Back up! Kung Fu! Master Nye baramwaye! Sinzi icyanzanye. Kandi ngo yari yaje kwipima yewe. Ngo bereke ko abarusha abanyeshuri bamukurikira. Master Nye! Chalitsari! Nibwa! Cyagera! Abanyeshuri bagingo bose nirwanya. Ngiye kubigisha abigisha neza musaza bavuga ngo yarapfuye kora abanyeshuri. Undavuye muri Japan rero twabonye ko nawe yarwanaga. Dore undi munyeshuri. Yewe data we muzinga rango bishaka. Nago bazongera kunyita metero abaginga nigisha. Mumeze neza ra? Master, are you all right? Mumeze neza. Mate. Uziko tugiye kugucika mate. Waje ngo agiye kukurura abanyeshuri bagiwe ahubwo n'abafitangiye kumucika. Uziko kana gatanga. Looking for a fight at Jingwu. Ingangana. You are asking for trouble. If you want to fight Jingu, you are asking for trouble. Ni wongera kwifuza kurwana n'ishuri rya Jingu, urasaba ibyago gusa tuzajya tugupangira ibyago. Mwana urakoze kumupfunyikira. Buriya jazigira agira ngo yatuzaniye kumbe tuba tumupfunyikiye. Baramupfunyikiye cyane ibyo ajyanye. Udupfunsi twinshi cyane. Welcome. Chinzen urakaza neza. Welcome. Uncle No? Uncle Po. I was hoping to tell you about him. Ntabwo nashatse kubwira. How'd you hear? Wabimenye ute? A Japanese newspaper. Ibinyamakuru by'Abayapani byarbyanditse. They printed it with pleasure. They printed it with pleasure. Bari abaswa b'Abayapani buri banditse mu binyamakuru banezerewe. Bandika ko master wacu yapfuye metere. Chinzen bamuhaye ikaze banza kumubwira kiri ku ishuri ngo atazananirwa amasomo gusa hari umujapani waje arabimubwira. Yaje kureba mwarimu we wapfuye ahantu ari. Master we yarapfuye rwose. Umuntu arakicwa n'uburoro cyangwa se yicwa n'imbaraga ari guza umuntu kwicwa n'undi birakatsindwa n'uwiteka. Muzasaba Imana ntuzicwe n'umuntu ahubwo uzicwe n'uburoro cyangwa imbaraga n'inzukira nta kibazo. Bamuzenza kwa muzinga ariko kujya gutanga ibyubahiro kwa master. Fought that day. I knew something was wrong. Igihe ugenda ujya ku ishuri nari mbizi ko hari ikibazo. We all did. Twese twagize ibibazo mwarimu apfuye. Nibwo cyiza asanze umurambo katorore. Go ahead now. Genda rwose ushengerera umurambo buriya abashinwa bagira imigenzo yabo umuntu wapfuye baragenda bakamupfukamira bakamushengerera ngo wari ukomeye uzahora ukomeye imyuka ye tuzayibone hano niyo mpamvu ahora bakasiriwe fashe icyapa ngaho kiri hafi aho cyapa cyanditse wiki rubanza washengerera umurambo yapfiriye mu ufuka wese yapfiriye mu mani cyapa. What are you doing? Kora biki wamuswa? It's our symbol for acceptance. Hey. Icyo cyapa ni kigaragaza ko twemeye ko yakubiswa gicwa. Oya nanjye simbyemera.
Our enemies have taken away our master. abanzi bacu bashobora kuba barimo bishe master. Ntabwo master twapfa gufata ibyapa ngo twemere ko yishwe muri kung fu. You have proven that now. Tugomba kugaragaza kandi ko yarenganye. Chensei nibwo akihagera yazanye umushinga udasanzwe. Arashengerera. Chensei! Hey! Arashengerera karambarangije. Byose arabiba. Basta the hingans. To the Noguchi. Shenzhen, revenge is... Jamuri Onaguchi. Chensei kuihorera ni bibi cyane mu mategeko. I'll break the law. Ngiye noneho kumena itegeko kuryangiza. Chensei agiye kurwana. Agiye muri ba Onaguchi nibo bantu master yagiye kurwana nabo ngo baramwica. Agiye gupima rebe kuko uwakwigishije ubundi teka bakurusha. Niba koko master baramukubise bakamwica. Biraza kugaragara Chensei nawe nibo mukubita. Ni umunyeshuri. Hako se uriya muginga. You, take some men and follow him. Mufata abasore bake yaho ngaho sha mukurikira uriya musore Chensei nataza gukubitwa kicwa nk'umwarimu. Yakareka uze gukubitwa ari kukicwa n'abana b'abantu uko akwicwa n'uburoro ahubwo wakwicwa n'imbaraga sa nubwo intuza zakwica amavunja ariko gose nta wakwicwa n'inkubito z'abantu. Ugarakicwa n'amavunja. Imbaraga sa. Hello, wiki. By himself? Ibyo mbwira nibyo yatatse mu Kiyapani. Baramwicuriye mu gihinga. The Japanese compound. To the Japanese compound. Tugenda mu cyicaro cy'Abayapani. Raka kumbe bari cyicaro cy'Abayapani yewe. Mucange. Wewe wa muginga. Kucanga nawe wa kigoryi. Uracanga ngo ufite fera beto mu gatafari. Barimo baracanga n'Abayapani hano barimo kubigisha. Raka kumbe harusha. Aje kureba ko master we yararwanye hano baramukubita cyangwa bamwishe mu bundi buryo. Take your Chinese shoes and I am Shenzhen. Nitwa Shenzhen. Where is Okutagawa? Okutagawa ari warwanye na mwarimu wanjye. Noguchi owns this place. Go! Miguchi ni wanyiri hano. Ni umuryango wa Miguchi. Till Okutagawa comes. Ntabwo nagenda mpaka Okutagawa mubonye. come on! Gitondo. Nibwo cyawe ndaza wewe. Kari kaniri yaragatonetse. Yaragarikaze mbatoneka abaginga. Batatu. Fight. Para shakwiko Okutagawa banabwa abashaka nimanga kumutanga. Daraga. Box pemye ngumi cyaranye yoki twanaga hinda cyarangu bisema menye news if yagikubise ngumi cyakimeni. Gumi. Box. Para shakwiko Okutagawa n'umwarimu wabo banze kumu sana. Biche se we uzi ko ari yewe bo nakwirukanga. Baraka box kick. Basi. Moye basi tade mwarimu wanyari. Ya hasi gahambirwa na cyana gitoneka. Abatoneka mbamare mwoko atsindwa mwe. Komeje kubatoneka. Aratoneka rero agira ubanza yo wese wabanje ugapfa we. Kick. Barasutama. Fighter! Wadi we! Mwarimu! Wabo ni washaka! Daka! Fighter! Rwany! Ewe data we! Ho! Kick! Jerry Bassett! Shaka umwarimu wanyu nimushaka ariko ndabagabanya kubyo namupfunyikiye hari icyo amuzani dore barimo baragabana. Yewe data we! Akuyemo nyama yokotsa. Akuyemo yokotsa. Yo muteza ndo box. Yewe data. Wait. Where is your master now? Where is your master now? Umwarimu wanyu ari Okutagawa. Ari. Dore umwarimu bavuga ngo wakubise mwarimu uyu ngo yaramwica niwe yashakaga. Mwegera inyuma abaginga sana. Mwegera inyuma. Uri reka nze mwice nkuko nishe mwarimu. Ho! We shall challenge each other openly and fairly. Turarwana buri wese abireba. If one of us dies, Umwe napfa. there will be no revenge. Hatazaba ibintu byo kwihorera, atazagira ujya kwihorera. Sibyo? There will be no revenge. Arabo bahagiye kurwana mu Kiyapani. Dore baba kuvuga ngo yakubise mwarimu. Ibinyeshuri sha yarabanje bigabanyaho. Yarayazanye umuzingo uhagije mwarimu ari cyamusigiyeho. Katuze turori. It would be his wish for me to do the same. Mwarimu wanje ni baramukubise. Nanjye ndashaka kugira ngo ndebe kwa nkubita. Nibwo ndibwemere. Raka Okutagawa. Shenzhen. Nagupfunkire ga. Come. Ta. Okutagawa. Mutiranje cyane. Aranonetse umuginga aranonetse kabisa. Yaramutonetse sha. Muginga sana.
harararara yaragitonetse kick Jerry dufite amaguru amaboko ntabwo cyakoresha cyane gusa Jensen yageyo tangiye kumuha kubya muzare aramudoma we akurura ugutwi araga akurura ugutwi imbere y'abaye mwarimu burya waratubeshaga nta n'icyuzi yewe mwarimu mujyari cyadata we yazanye byinshi yo gatsindwa rakitwa n'uburoro avumbuye ko yamuzaniye umuzingo uhagije Jari uzi ko umugabo agukubita ukumva amava akonyoka yewe ntabwo wigeze ukubita mwarimu daka utagawa intoki zirebye nari mwari ko mbona intoki zirebye reverse bana banje mwahoze n'iki n'amavi nduva yagiye inyuma daka utagawa yaramukubise mwari ubuse ninde wagutabara wundi ko natwe wabonye ibyadupfunyiki bose yabaye nta n'umwe wakwisheta Japanese citizens and those with special passes are allowed. hano abaturage b'Abayapani bagomba kwinjiramo ndetse n'abashinwa batumiwe. You heard what he said. Muravugisha ukuri Chenise ni mwamubonye azana. Where I saw him going. Je namwiboneye yinjiye kabisa magazi hano mureba. Yinjiye nk'umupolisi. There he is. Nguri aragarutse we. Nguri. Tell us what happened. You Japanese? Uri Umuyapani? Chinese. Ndi Umushinwa. You Japanese or Chinese? I don't know. Araka commando. Attention! Mwitegure! Abari baje ku mafarasi bakomeye cyane. Hari umugabo wavuyeyo muremure sha, mugabo ukuze sha, hari abantu bakora rwose ukavutira umuntu wakuze. Havayo nundi nawe ni mukuru. Arabasumba bose arabaruta. Ni mukuru cyane. Dore ko abandi bareshya. Is there a problem? Sorry, ikibazo. Sir, not at all. Why nta kibazo cyari boss, nta kibazo gihari. Mr. Ambassador, it's nothing. General, menya ko ambassador nta kibazo kirimo. Yes, sir. Ngaho ni mubure. General, yinjiramo indani, azanye n'uwitwa Mr. Ambassador. They march! Mutangire. Command. Ibishinwa birareba. Okutaka mwarwanye se namukubise. And to meet me and the others tonight at Master's grave. Right, I'll go. Ndashaka kujya mutegura abandi basore twerekere ku gituro cya master wacu mwarimu wacu. Kubera iki se kandi mwarimu wacu nabwo yigeza kubitwa n'unya mugabo witwa Kutagawa. Yavumbuye ko mwarimu atigeza kubitwa. Bajya ku murambo we. Bawucukumbura aho wari uri. Inama rero nabagira nubona wapfushije umuntu utabyizeye neza jya ujya gucukura umurambo. Bavanye umurambo. Yawe tato yaranutse. Go ahead. Komeza udusuzumire ntabwo yigeza kubitwa ngo yicwe uturebere niba baramurose. Yeah. Yeah, that way. Yes, sir. I'm a doctor, not a pathologist. We ndo muganga jewe ntabwo rwose ndi umubazi w'abantu bapfuye bakabura. Uko aranuka kurusha umususu. Muganga ari hano wa fake. Them. Ya mama hagaritse gatoyi. What are they doing here? Murakora cyane. Uriya munyeshuri wayo. Wewe nk'umupolisi ngo muri mubi. Kenzen believes that Chinese yizeye ko poison him. mwarimu ngo he was poisoned ngo baramurose. I can't believe that he was... Chinese wacukumbuye koko n'umuramukurayo. Nikomeze. If I beat Akutagawa easily, he would have done it also. If I could beat Okutagawa easily, niba nakubita Okutagawa binyoroheye na mwarimu yari kumukubita. Time he got hit really hard. Yakuriya mwana yakavanye umurambo buriya no gushinyagurira umupfu. Uzi ko n'umuzimu utaryama mu mahoro. Mwana wanjye. Yavanye agashoka. What? Take this. You'll have to kill me if you want me to stop this. You have to kill me if you want me to stop this. Mugomba kubanza kunyica aho kugira ngo ndeke kubanza gupima mwarimu ko yaroswe. Hose mwana mutemese koko cyangwa. Ngihorere. Abwiye aho kugira ngo bamubuze kugira ngo arebe ko mwarimu bamurose. Bagomba kubanza kumutema. Baramuretse ntibamutema. Avanayo do urwagashye. Yewe tatungwe mwana wo. Uraruka nk'intuza nk'igisogororo cy'ingurube. Mwijima nibo bashyize hakuno niba ari muri Kanyanga niba ari muki Dr. Arapima. Thoracide, a most deadly poison. Thoracide, a most deadly poison. Bamuhaye uburozi bwa mbere buruta ubundi gukara.
Could have done this. ninde wabikoze It's up to you to find that out. muri aka kanya ni inshingano zawe gushakisha ukamenya ninde wamurose. The master needs our help. jewe icyo nashakaga ni ukugira ngo tumenye master ko yaroswe. muri aka kanya murabona ko umurambo we ukeneye ubufasha bwacu, mureke dufashe umurambo. Couldn't have beaten him so easily. That's right. Now we have to find out who did it. You know, oya buriya turaza kumenya ninde wabikoze. here, otherwise we wouldn't even know. cyane zari yataza ku bantu ntabwo twari no kumenya, bose bagiye mu kantu, baguye mu kantu baribaza ninde warose mwarimu kandi ari muri bo hano. Someone would do this. ninde wabikoze ra? Somebody slipped him poison while he was outside the school. Impossible. He stayed inside the gates here for 1 whole month. We were right beside. mwarimu yavuye hano ajya kurwana, twari kumwe je naramuherekeje. ninde wabaramurose? wamuraze yamurokeye hano mu kinga sana. wiki uga mu kantu. Ah, Chappé. yewe ngwino hano. You cook for master sometimes, didn't you? watakiye mwarimu igihe kirekire wigeze mu iki nari nibagiye icyo nari ngiye kubaza. ngo yaragiye kubaza umuntu babana ngo wigeze umuroga, atekereza kubana n'umuntu ukabaza umuntu ngo yewe niwe waroze iriya muvandimwe wacu wapfuye ejo bundi yishwe n'uburoro nako n'uburozi. So now you want to start slinging accusations? bicucu mutajya gushinja hano, murashaka kuvuga ko ari igihe ukuri igikoni ntiyamuroze se? Go search my kitchen to see if there's any poisons in there. go and search my kitchen and see if you can get any poison in there. ngo mujye mu gikoni cyanjye musake murebe ko hari uburozi buri mugende se. batinga sana mutangira gushinja ntasoni mwabana imyaka yose mbateke ntimwakuze mbareba mwabigorye ntimwanganaga imishwi y'inkoko mbareba sijya babibyaye Like me? tewe. It might be the cook. urakeka n'umutetsi? The cook has been around a long time. oya uriya mutetsi amazana igihe. He has been here for a long time, this cook. umutetsi amaze igihe kirekire ntabwo ashobora. I'm responsible for all the food that we eat. ibiryo byose murya ni njye. Every bowl of rice on buri this table. gateri kose muporeza njyewe ugateka. So why don't you accuse me directly? Face to face. mwashinjije mbone nkubone mukareka gutama ubonga neza ngo mwari murata ntabwo wigeze uturoga muzehe. Food could be poisoned. ibyo biryo bishobora kuba biri mu burozi. Since we all eat what master ate, why aren't we all dead? oya ibiryo mwarimu yaryaga ntibabitekaga natwe nibyo turya, none se kuki twe tutapfuye? yamumajije ikibazo. oya ni ukuvuga ngo yahisemo umwe uwarozwe n'uwari wahiswemo, kandi uwamuroze ntabwo yitumye ahubwo baramutumye byanze bikunze tu, kuko uwarozwe we byanze bikunze yahiswemo. twebwe turimo turareba filime, iyi filime niyo nabahitiyemo, ni ukuvuga ngo nawe yahiswemo namwe mwitumye ikintu cyo kuza kuyireba. katurore. Then what? Then we'll know who did it. bashatse kumenya ninde wishe mwarimu. iperereza ryabo ritangiye. Jensen ntabwo yaryamye, imyitozo yayitangiye busubuye. bandi banyeshuri barareba, ariko uzi ko tubonye umwarimu ukiri muto wangu. tubonye umwarimu komedoro wari warazimbuye mwarimu nawe umusore muto. Jensen ntacyo eshatu banayo sigarane eshatu. yewe data uriya mwana afite rasoro kabisa, menya bije buriya afite isheke mu kaguru. barahwihwisa. Jensen In Japan. mwana yabyigiye mu Buyapani se cyangwa? uyu mwana rwose uyu mwana arasa na sekuru rwose nubwo sekuru atazwe. Let's do some sparring. Yeah, let's go. All right. Come on. turagira ngo twigishe muze tugende babanje muri tizi zo kwirukanka. uyu mwana raka Johnson yari yaragiye ku ishuri, yavuye ibyari byarananiranye mu rugo nako ku ishuri bya kung fu, yaragarutse abanyeshuri bose basubira mu kwiga. How Johnson? Power, precision, and don't forget about speed. umuvuduko, imbaraga, icyo ngicyo ni ikintu cy'ibanze rwose. You begin to develop a fighting mode. si ibyo gusa kandi utangira kwiyumvamo uburyo ugomba gupima umuntu, cyane cyane iyo agiye kukwataka wowe ukamenya uti uruhande rwe ngomba gupima ni hano, nta handi rero. aho ni ku menyo, ugapima ku zuru, ugapima mu jisho no mu rwagashyi. arimo arabigisha ukuntu bagomba gupima. He hits you. kandi ubavuduka rwose, urabonye ukuntu bigenje, wumvisha ari nk'iki. ni nk'umuyaga nkuba kabisa, ni nk'umuyaga nkuba. ingumi yaraje ihita imucaho. Yeah, we want to study with him, okay? Students here must learn from Tingan. aya abanyeshuri hano bose bagomba kwiga, mugomba no kubanza kwiga gufata ku faranga mugatanga, ariko nta nubwo ari Jensen ugomba kubigisha. Form. raka Jensen kumva abanyeshuri bari batangiye kuryoherwa. Go on, kick. pima. yewe menya cyaranyoye urwagwa ruhagije iki ngiki ruracyakirimo. Here. It's very simple. uyu mugenzi wari barigisha ariko nta munyeshuri ukimwitaho, bose barirebera Jensen awari. Jensen abishyize umutima. Okay. Bana twabikora kabisa, twabikora. abandi banyeshuri nabo baraje. Get set. ngaho mfasha neza nkwereke ibintu biroroshye cyane. Jensen yewe das afashe safari aguye nyakarira, ajye ku. urumva umeze neza wapi kabisa, nuva imitsi y'akabuno rwose icitsemo kabiri. nta n'umuganga uvura iyo mitsi rero, uzasaba Imana ntizacike. ucika wajya kwivuza bikanga, ushobora kumugara burundu.
Chense iryo juru yarayigisha abanyeshuri kumbe wa musore yasanze ari umwarimu wasigaye yarasimbuye teacher yarihebye nta kindi yakoze yigira mu miswa nako mu migina imigina n'ubundi turukamo imiswa ariko byose ni kimwe yagiye mu migina ntabwo ari mu miswa sheni karamesheri w'ijoro rimwe hako sheni karamesheri muzaza ryari nzaza twongere dushereruza nk'isaha imwe yageze kugira umuntu akasheri wawe sheri wawe umunsi w'ijoro rimwe ati sheri ubwo wacaho yazongera kubona sheri nuko gushereruza umunsi umwe gusa ubundi ugahita ucaho hako sheri karamesheri kirya hakuno cyari kigiriye mu migina nako mu miswa mu migina barambwiye ngo no kubivuga da ngo abantu ntago bakitwa mu migina mu miswa niho ari sheri karamesheri I want to know everything they're doing. Shaka kumenya ibyo bakora byose. I want to know everything they are doing. Hakuno ari umujapani general ahereza ambassador uyu numwe ambassador w'umujapani nawe uri mu Bushinwa. People. There will always be traitors who will try to go against us. Bari abaswa bashobora kutugambana cyangwa bakenda kuba baturwanya. Kuva umwarimu wabo yarapfuye ntibabyumve batajya kumbe dore okutagaho wa wundi wakubiswe yaragajije maze nawe ajya mu nama irimo general irimo ambassador w'abajapani. Maybe you'd be too tired or even too embarrassed. Naketse ko wategwa nonewe. No one wants you around here. Wadushabeje nta no gushaka hano. I just wanted to know about the autopsy. Nashakaga kumenya ibyo bamenye kubijyanye n'uburozi bavuga ngo baramurozi. The Jingwu master. Mwarimu wa Jingwu. Master Hua. Maître Wang. Was he poisoned? Ese koko mwarimu yararozwe njya kurwana nawe bari bamurozi. We mwe mudusize mwebwe tubanze tujye mu mabanga hano. Abandi bava mu nama general na ambassadeur basigara n'iki ngiki cyarwanye na wa mu master gapfa. Something they can't hear? Ni gute mwambwira ngo njya kurwana n'umuntu kandi yararozwe. You poisoned the Jingwu master. Waroze Maître wa Jingwu wa mjenali. Ngo mu rw'domo akigoryo cyangwa mite nkurashisha makuru tu hano ndabafite benshi cyane abasore hanze nababwira bagakora samasasu menshi cyane wajya wona imvura cyangwa umuyaga nkuba. My friend. Wa muswa. Destroy the fist of legend. You couldn't. Uriya musaza yari afite ingumi ngo yitwa Fist of Legend ingumi y'inyabigu. We did it ourselves. Twakoze ibishoboka twabonye gutamushobora. Muramuroga. But you must admit he gets the job done. You have no conscience. Ntabwo wihangana. Samurai. Ndende umusamurai ndi umuntu wihangana. I thought we would do battle. Sinjya memukana cyetse ko umugabo namukubise kumbe mwari mwamuroze. Kizanye umutima mu. Made him sick with your poison. Mujyana n'uburozi bwanyu abantu babaroze gusa je nagize muri abagabo. Ha! Yeah! God General! General yazamuye umugabo! Menyera ute General basi. Dore ambassadeur yaguye hasi. My spirit. Ambassadeur yikanzemo. Nothing to do with honor. Wamuswa we ntuzongere n'ikindi gihabe na gatoyi kandi ni wongera uzambona wa murambo. Yewe data we mbega abasirikare we. Ambassadeur jana umusivile yari umwe wakubeta n'abasirikare barakorana ariko nagaraza. Raka imyitozo abasore batangiye kwitozana nijoro. Mu ishuri rya Jingwu. That's right. He would have found it impossible to breathe at all. Do you still think someone from Jingwu did it? Jatekereza kuri Jingwu arimo arabaza wa mubundi yitwa Uncle Po. Shenzhen, why are you here? Shenzhen. Uncle, no. What are you saying? Kuchuri hano. Uravuga iki? For the last 2 days, all of the students here have done nothing but admire you. Iminsi mike yumaze hano abanyeshuri nta kindi kintu kirimo kubanezeza kereka kukwishimira. Mbese umeze nka yanga ageze Nyakariro. Ting-an feels. Shenzhen. Everything that you've been teaching goes against what Ting-an has taught. Ibyo wigisha byose neza bijyanye n'ibyo mwarimu yigishaga. Ibi byose ni byiza cyane abanyeshuri bagukunza ariko ntabwo twifuza ko unanirwa amasomo yawe nawe. That Ting-an is still the only master at this school. Ariko niwe mwarimu w'iri shuri niyo mwarimu yasize avuze ko agomba kumusimbura. Wowe rero akomeza kwigisha abanyeshuri bagukunde usanga ushwanye na T-onu. Ndakwinginze reka kubigisha T-onu akomeze abigisha. No ese mureke nubwo yabarogerega ntacyo abigisha yabahurozi ntacyo. T-onu ni wawe ni mukanya ruri kumwe na cyashiri barimo gushereruza. Are you going jogging? That's right. At this hour? Uya mu myitozo so I'm going jogging. Jogging ni ukujoginga uko nguko nyine do tize busubuye ajendikiye muri tize. Hey, slow down. Yeah. Yewe mwana bite? Look, they all want to run. Nazanye bakangufu bose bakarani binana ko babanyonzi bose dore abanyonzi mu Bushinwa yewe mama shenye wicara mu ngorofani bakagusunika. Bose baje muri tize nawe kumbi ibigabo shayi babikomeye utuguru. Buya ngo nabyo biri muri tize nago bizi ko bizihoramo. Kigutwara kirukanga mpaka ukikujyanye.
bakiraho Kutagawa, he's dead. Kutagawa yapfuye. Kutagawa Chenizen byari byanditseho ngo Chenizen kwihorera n'ukwanjye. Chenizen ngo yihoreye aragenda yica Kutagawa kombo Kutagawa yishwe na General. Stop it! Don't do this! Mwabonetse kujya we. No solution. General ntabwo kurwana ari wo muti. General twatake cyangwa General yavuze. Kombo General niwe wishe cya kigo ryarangije ajya kubekera Chenizen. Ikigabo barangije kukica bakeneze ku ishuri rya Chenizen. Muri abajapani kuno bateye ishuri. Chenizen yagiye kare muri tize twamubonye busubuye yagenda yirukanyira muri tize n'abanyonzi baramukurikira. Abanyonzi b'ingorofani. Kombe dore wa wundi waraye hanze yinga. Yaraye mu basheri. You've been gone the whole night. Ijoro ryose kutaruhani. Nari nagiye gushaka abakiriya n'abantu tuzajya dutoza. Baragiye gushaka erega ni diri, baragiye muri diri. Komana wagiye gukora izihe diri se? Ni diri ndende. Kombe diri yararimo twe turazizi. Akiraho kuno hari cyarungurukaga kirimo kumva ibyo bavuga. They're here! The Japanese are here! Japanese are here! Abajapani badutaye we! Bamwe b'umuryango witwa Kokai. Abakokai bateye. Lynn, go and get the police. Hurry up now. Genda uhamagare polisi mingi. Genda uhamagare polisi nona mingi iruhanga. Raka. What do you want? Shaka Chenizen. Him over. Umuduhi. Then? Hand him over. Chenizen. Impossible. He might be outbeating someone. Karate master or samurai? Kwigata karate mwebonetse basore mwebonetse kurwana dore ukuntu bwikwiga cha Chenizen ashobora kuza kubugorora izindi amatama zagorama. Katurori. Wewe ya musora gukubita ukajya unikamye kugonza. Cyangwa gari ya moshi. Hey, give him to me and I'll prove it. Umudu ya Chenizen turambagaragariza ko yishe master wacu. Try your weapons. Mugerageze n'intwaro zanyu noneho. Basore! Mushinwa zifaye. Abinyuma barafunza afungirana n'Ibijapani. Byanga ko mungirana. Raka. Fight. Ugamba indani. Ho! Mushinwa biyagasaho. Mushinwa biyagasaho. Basi tadi. Yewe! Mushinwa! Biyagasaho shao. Fight! Giti! Bati giti wa muginga we. Bajya kwivurya mwarimu. Ugamba kumurabo wa mwarimu aho ho bamushinguye. Ugamba! Ugamba we! Bakira kumbe polisi yarije. Arasa umuntu wakigoryo. Yarashe mu kirere ibirahure by'abandi birameneka. Abapolisi barinjira. Hold your fire. Fata imiriro yanyu, hold your fire. Sabers. Subizemo inkota sha. You Noguchi students, go home. But why? Send them all to jail. Then I have to arrest you. Bajyana muri gereza, bajyanye muri gereza namwe nabafunga. Nimwarwanaga mwese. Chen. Turashaka Chenizen. Some respect. Nyereka icyubahiro. Kiramuseka. Bullshit. Umwanda w'ikimasa. Bullshit. Chen! Chani! Chenizen yaraje bose ashaka kumurwanira. Nobody move. Ntatagira uva wari. Yeah? You will shoot me if I move? Uranda sasa. Not me. Sijewe. But my pistol might misfire. But my pistol might misfire. Imbunda yanjye ishobora kwibeshya isasu rikavamo narashi. Muze ari hano. Chenizen mumfata. In connection with the killing. Hey, why me? Nakoze iki? I didn't. Let's go.
tumujyane tujye kujyana mu iperereza wa muginga we turebe ko wishe umuntu koko polisi sibwe mukuru ye baramubeshyira abatswa mwaraza kurenganurwa ndabizi ubutabera burakoze n'inshingano zabo iri ya mbere bamujyanye nyuma y'amafera bito ngo we nyuma y'amafera bito Shenzhen Don't worry, it'll be okay. You'll see. Hey, nimugire ikibazo biraza kugenda sawa. Captain is in charge. Captain is in charge. Captain ni uyoboye urukiko mu byemere. Captain nawe yaraje abishicara uruhande no mushinwa. What are you doing here? Kore bikiyano kabisa. Sorry, the judge. He's so unreasonable. Niyangare kirego bakinguye abayapani sabana. Ubu rero murabeho rwose mwirwarize musaba Imana gusaba atamukubita nyuma y'amafera betu Burundi. Kapiteni waje ukagira ijambo uvuga se. Murabeho kapiteni yarabataye. Shenzhen agira ngo mu kantu. Nyunda arayivuze bapfunga imiryango. The court is told that the prosecution will present 4 witnesses. Urukiko rurategetse ngo abashinja bafite abatanga buhamya bane. Each of them witnessed the defendant commit the murder. Naramubonye rwose nuriya wishe umuntu. Where did these so-called witnesses come from? Ako se bari batanga buhamya baturutse. That Master Akutagawa, right through the heart. Yije Kutagawa yamuteye igipunzu ku mutima neza nirebera. Recognize his face. Are you sure? Uravugisha ukuri? I'm certain. Cyane naramubonye yewe nari ndaho ngiye kubona mbona How many fingers do you see? Izino kintu zingahe? 9 icyenda. Wait a minute. 6 esheshatu ngo ne esheshatu. You moved your hand. Can you come closer? Uri muragira ukubako kaguhindura wanyegereye se kumva urugo rye rutareba narwo rwaje kumubeshye kumushinja ibicoco biramubeshyira byo kahambirwa uruntu rutareba narwo ruje gushinja umuntu. I was at Jingwu working with Bushin. Nari mu ishuri rya Jingwu. Bushin's testimony or that of any other Jingwu students cannot be trusted here. Abanyeshuri ba Jingwu ntabwo bakwizerwa. Nyunda arayivuze. Ntabwo baza nk'abatanga buhamya. Yewe bavuze ko hari undi mutanga buhamya wageze. Your Honor, nyiri cyubahiro. I'd like to call a witness now. Duhamagaye undi mutanga buhamya. Your Honor, Chinese testimony cannot be trusted. Ubuhamya bw'Abashinwa ntabwo twabwemera. Oya ni umuyapanikazi. She's a Japanese. Ni umuyapanikazi none ugiye gushinjura. Ni umuyapanikazi ugiye gushinjura urumva ko mwene wabo rwose agiye kubavamo agiye kuvugisha ukuri. Kumba agakobwa kaje ni kakandi biganaga. Bahirukana zamani shawo. Bakiri mu icuri reka tuze twumva ukuntu kabeshya ngo nimugoroba ukari gahari. Nubundi nabandi bazanye nabo babeshyaga ni kimwe ubwo byose se si kimwe uguhaye nawe uramuha yaga nako kaje kubeshya. Now miss, please identify yourself. Isobanura. My name is Mitsuko Yamada. Banyita Mitsuko Yamada. My father is Minister of Education. Data ni ministri w'amashuri muri Japan. You heard the suspect say that he was at Jingwu at the time. Uriya yavuze ngo ari mu ishuri rya Jingwu. I do not agree. Ibyo simbyemera. Yacetse ko nako kamugambaniye. We went to a hotel together. Twari mu hotel nge nawe. Spent the night. Ijoro ryose twari kumwe. You and Shenzhen? We na Shenzhen. Cyane rwose cyakubwira ibyo twari yewe data we. Shenzhen ni umugabo nyene ari kumvura nijoro kukaganira kigabo. Isn't it possible birashoboka you fell asleep, Shenzhen could have left? Ushobora kuba waryamye Shenzhen akagenda. Ntabwo twaryamye ijoro ryose. Wiki? Didn't ever actually go to sleep that night. We did go to sleep that night. What were you doing if you weren't sleeping? What were you doing if you weren't sleeping? Mwakoraga iki se niba mutari muryamye? Shenzhen and I are in love. Turi mu rukundo. Yeah, that way. What does she mean? Kira gikobwa cyabwe kira. She meant they were fooling around together. Ngo bakomeje bigira ibigori ijoro ryose buriya nicyo gishatse kuvuga. Mu rundi rushinwa hari. Kimwe kiraje ngo buriya bakoraga iki nijoro ngo buriya igikobwa kiravuga iki. Ngo ya ngo babigiraga ibigori ijoro ryose. Besides, waste of my time. Case dismissed. Nakoze kuza kurega ubusa mwogambirwa mwe mwangeze igihe cyanjye murakakubitwa n'inkuba itagira amazi murakakubitwa n'inkuba y'izuba ikirago nyundo yaragitetse general afa yarakaye. Pathetic fools. This isn't over yet. This ain't over yet. Ibi ntabwo birarangira. Ntabwo birarangira. Ambasaderi kobwa kaje kuri Shenzhen kishimye. Aje bateye inganda shahu. Wapi na gari inganda ni watatu. Igikorwa cyarabeje. Urutare rwavuga ko gateye inganda wapi ni watatu na gari inganda ahubwo ni bwana nendaga kuyiza niyo bibeshya gato. Bwana karyige bwana kagira seti babyita iki? Aha. Babyita gufata ku ngufu. Iyo unafite bwana yiturufu nawe ufite seti uba bwana agakubita uwiturufu babyita hajya gukorikira. Nyena ari kubatakira kabisa. Not to fall in love with a Japanese woman,
ntabwo bishoboka uyu muyapanikazi arajyanye. What do you suppose the master would say? Uravuga master yaza kuba ari muzima akakubona n'uwo muyapanikazi ko atari mwene wacu ari uwundi bwoko bwitwa abayapani yari kuvuga iki? Greatly dishonored by the Japanese. Iri shuri ryacu ntabwo twakwakira abayapani rwose nawe urabizi. Reba ibibazo dufite n'abajapani. We must give up all ties with the Japanese. Tugomba gutandukana burundu n'abajapani. Give up all ties with the Japanese. For once dishonored you? Umva. Haven't. Shenzhen. Shenzhen. Now that's a foolish mistake. Finish school and then find a wife. Umva, brangize kwiga ushaka umugore. Find a Chinese wife. Ushaka umugore mushinwakazi. Umva. Mitsuko had to give up everything for me. Mitsuko yemeye no Home and her family in Japan. gutanga ibyo byose. She even lied in court. She even lied in the court. Nabeshya mu rukiko umukobwa Mitsuko. Born to lie. Yego ko mana none se ko tujya twumva ngo abayapani kazi nta kindi bakura bazi kubeshya. Ngo Japanese are born to lie. Not welcome here. Nta mujapani kazi twemerera ko aza hano. She can leave by herself, or you both leave Jingwu. She can live by herself or both of you live Jingwu. Stay. Yagenda umukobwa wenyine cyangwa mwembe muve muri Jingwu mu ishuri. Bareka bakome hano. Bana ari umuyapani kazi genda sha. Abayapani se nindubaye kazi hano. Kungurudamo. Abantu. Kungurudamo nawe. Yamwe mwabaswa. Batangiye kurwana kubera Shenzhen. There's something Umva. that we have to decide, Hari icyo tugomba guhitamo. or Jingwu cannot go on. Jingwu ntabwo yakomeje. It would seem you and I are in a battle for We nanjye turi mu ntambara yo kuyobora Jingwu. I don't know what you mean, Tim. Sinzi ibyo uvuga je sinshaka n'ubuyobozi hano. Umva. Listen, Umva. if you want to be in charge, then fight me for it. If you can be in charge, then fight me for it. Niba wumva ko wayobora Jingwu ndabona abanyeshuri baragukunze ngwino turwane. Nunkubita. Uyobora Jingwu. Itegure. Aba basore bombi sha bararwana. Aka ko twakabonye ko kubita abayapani kariya kagenda ko karakubita. Shenzhen. Aba bana noneho ibi ngibi babyita sisubiranamo. Baraka. Jonugo azanye zimbata. Kaze mukubitisha izigiharo uyu muginga. Cyangwa izikintu igiturumi. Hari ibizimba birya imbata nawe kubitisha izikiniya hamwe sha. Raka! Fight! Bashaka kureba ninde urushundi ni ugomba kuyobora ishuri. Fight! Ni babaye shuri bakuru. Araka! Jingwu school. Shuri ya Jingwu. Komis musare baze. Ntabwo agwa basitade ntabwo agwa basitade. Basitade. Fight! Karamudomo. Baranyirigise buriya ndabyumveshe. Ndabyumveshe. No itaza n'umushinyi. Umunyeshuri yaravuye no mu ishuri muri Japan aramwegera. Baka! Shenzhen! Neretse ko byose bishoboka. Kereka ko byose bishoboka ntabwo urumva se ntabwo uransoma we. Wansomye? Cyaramwubikiriye kiramudoma. Kiramudoma. Muginga sha. Muginga tumye nkubita akabuno hasi imbere y'umugore. Madam ihangane madam. Bijana ikintu cya mbere kibi kiba nk'umugabo gukubitira imbere y'umugore wawe. Cyangwa twana twawe tuba tuzi ngo papa niwe mugabo ukomeye ku isi kurusha abandi. None madamu. Kick mutari. Kubisa umusore maze. Iya tekinike ni yihera ni ya nyiramuha. Atagiye kwitabaza tekinike menya ari yimbwebwe tu. Azanye tekinike yimbwebwe niko wambwebwe. Amutangiye wowe. Inyungu zanyu mwazinjiye iyi filime itangiye. Kuva mwatanga yani mumbwire ko mutarunguka. Gamba fight. Kadom. Ntabwo kumva. Ntabwo kumva we. Fight. Fight again. Shenzhen. Shenzhen. Kick. Yamuvushije n'amaraso umusore ntabwo arumva. Shenzhen. Ni wareba nukuwe. Shenzhen baramwa. Kick mujari we. Pasi tadimi. Yamwe tatu yakubise umusore. Musore. Kubise umusore baze. Banahagurutsa bura balance mu kirere. Bura balance mu kirere. Chen yara.
umwana arakubita yewe data we umugabo ahise arwara pararize arwaye pararize yewe pararize yereye menya ari mu kabuno we menya ari mu kabuno pararize yahise arwara pararize turuka mu gatafari. It's yours. Take Jingwoo. No! Janshuri rya Jingwoo. Na Jingwoo nshaka. But I won't leave Mitsuko. Gusa Mitsuko ntabwo namureka. We have to leave together. Then I guess it's goodbye. Uyu mukobwa ngomba kubana nawe ubu ahubwo ndimo ndabasezera ngo goodbye. Ngomba kubabwira goodbye. Yumva gatatu uyu mukobwa ahuze umuntu uza mu rukiko akabeshya ngo twari kumwe ijoro ryose bakagukuraho icyaha cyo kwica umuntu. Uramutse umwe mu kintu waba uri umugome. Agakobwa yagomba kujya kubana nako nubwo umuryango wabo batakemera ngo nakajapani kazi ngo nasano bagomba kugenda n'abajapani. Yagomba kuva muri iryo shuri. Man told me it's a real mess. Ko yakavuye muri rya shuri yererekeye barakwereka bagomba kubanza kujya gucumbika dore umukobwa dore kano gatafari gashukuye. Ntako mubona. Any rooms? Sure. Hari ibyumba birahari ahubwo murakaza neza ufite ku note se ibyumba birahari. Oh, she's Japanese. No Muyapani kazi. Not in my hotel. Ya kaza na Muyapani kazi twagoze na hotel yanjye naba. You understand? Umva ihangana sama faranga. Jensen, he's a traitor. Umugambanya ari kumwe no Muyapani kazi. Mujyane no muntu wagasura nk'akisi ha. Genda wembu itwite muvane hano. Tangira kwiruka niyo muntu wagasura nk'akisi. Come on, let's go. Mana nyagasa numvise ikintu banyise ngo twite ubuse ndatwite. Tugende. Ni mwene wabo wa Bogota Rabam. Mwene wabo wa Bogota Rabam. Umukobwa wahise amukura aho ngaho dore ahantu bagiye kwibera buriya nta cyaro kiruta ikindi mama shenge dore ahantu bagiye gutura. Izajya bari saro imvura nigwa abashyitsi tubirukanyirize hariya mu muririmbo bagomba kurara mu muririmbo dore ahantu hari agasima niho bazajya bicaza abashyitsi. Mbega imikasiro ku iduniya bakira wowe na madamu bari bagiye kwibera habo bariganaga. And there I saw it. Mwana nyangazwa ni mbonye imbeba. Sheri uze niba utinya imbeba abana ntibazatinya abana b'imbeba. Madamu aratinya imbeba uriya abana bashobora kuzatinya abana b'imbeba. There. Ako Sheri mudata we Don't see it. ko nayo mbona se nari ni hano ikobwa cyazanye umutoto hano umugabo yibereye mu bibazo dore ahantu agiye gutura mu by'ukuri n'ahantu yabaga dore akazu naka ibyatsi shabo uzi ko aka kazu ushobora ba bantu batajya bakaraba ibirenge ushobora kuryama ugashiduka imbwa zakujyanye ibirenge kubera umunuko. I was afraid of them. Naziti. I'm sorry. Yangana. I thought you'd really like it living here. Nachetse kukunda kuba hano. I'm sure I can get used to it. Hari nzamenyera sure I can get used to it. Uyu mukobwa se ni ministry w'amashuri muri Japan ariko dore ahantu bagiye kwiturira. Full here. Umva. No, you'll be very happy. Nachetse ko turamutse tugumanye ahari bw'uzanezerwa kurushaho. Neme no bagenzi banjye no kwishuri mvayo. Ndemera dore ahantu tuje gutura mu buvundere wenda hari cy'ubuzima bwazakomeza baje kwibera mu bukozo. Why not? Ubukozo ni byayo bimeze nk'ivu biba mu nkono y'itabi hagati y'uruhombo n'inkono. Itabi hamwe ibintu byitwa ubuvundere. Ni nabwo bukoze. Utabuze ubwo si umunyarwanda sikegari we. Abiguye n'iki? Kicwe n'uburoro. Cyangwa imbetezi urakarya ibikatsi biguhagame. Chenze niwe na madamu bari hako n'ibyishimo ni byose umudamu atangira gutaka inzu yabo mama je tekereza inzu y'ibiragore. Dore kibambasi. Mana yagasa ikirekanye manike hano kuri noza kuri bloke sima. Ntacyo bloke zimazaye ko ari ibirago bagiye barakikiza bubaka inzu. Heard from Tingon? Aba bezawa. Tingon uzawari. I knew it. Mana yagasa It was hard for him to lose. Yagize amasoni kubera guhomba. They were really close. Tingon's pride is still hurting. I'm afraid. Tingon icyubahiro cye buriya cyarashaje. Supposed to do? Abo dufite ikibazo. Forget about our school's future and our good name? Yibagije azaza ishuri ndetse n'izina rye. Suppose someone challenges us. Ishuri busagize umuntu ushangwa ati mu marushanwa. Hey. Yewe. Who else can teach? Chung and Bu. Ninde wundi wakwigisha Chong Ming Myu? Were we to receive a challenge? Ako se ubu turamutse twatatswe n'umuntu akatubwira ngo arashaka amarushanwa byagenda bite. Tingon ntago bakimubona wa musore. Asigaye yigira mu migina niyo yibera. She told me to come home. If there's trouble, you'll be safe here. Mama yambwiye ngo ni naye mukobwa muto nugira ikibazo hano aza kuburinzwe. Watch out for our people. Barashwanye none nta n'umurinzi babona ushobora kurimba ishuri bakira aba Bajapani baratera. Bajapani baratera.
You Chinese are wasteful. So few of you. And all this food. Yes. We're here with a proposal. We are here with the proposal. Let me look at it. The great Funakoshi, our sensei, issues a challenge to Jingwu. Umukuru wa Funakoshi yasabye amarushanwa n'ishuri ryanyu rya Jingwu. Umukuru wa Funakoshi ni umujapani mukuru. Arashaka amarushanwa n'ishuri ryabo rya Jingwu. Ushaka amarushanwa nindi. Baje gusoma urwandiko ni proposal ni kifuzo. For this fight, we need Chanzan, not Master. He's gone over to the enemy. Hey, you'd better watch what you're saying. Or what? Get out there and find Ting An. Kumbe hakuno cya gisaza kibatekera niba ari cyo cyarazo wa musaza kirimo kirareba wa murambo w'umuntu wapfuye. Uncle bamusanze muzo atatetse uwo munsi. Muze asa n'uwihebye. Yewe sande. Gwino gahama. That's for sure. Niba uzarwana n'abajapani batujabye mu game marshon. So what's going on? What's going on? Where's the money? Where is the money? Amafaranga ari. Bakivuga iby'amafaranga babona hari abahita abo bombi nabatetsi. Try to show some patience, all right? Tusa. If I wait much longer, they'll discover me. No. Nawe sangomeza kutekereza mwana wanjye bazamvumbura. But how will anyone know? Maybe vugutosa ninde uzabimenya. No, it's not traceable. Not to you or me. Batangiye kumenya ko umuntu yarozwe usibye nawe se tutabivuze ninde wundi wazabimenya. Dr. Matsuwa, tonight you did your job. Esa ni jamuroza koko. Muze wakoze akazi kawe. Ibyo kumuruga bikiri ku ruhande. Kumbe wa master koko yarozwe n'abakora mu gikoni. Please take over. Then we'll be set. Then we'll get lots of money. Abajapani baramuka batsinze igihugu cyose bakagifata nawe tuzaba bakire cyane tuzagira ifaranga ryinshi we tuza. I wish I had known. Yombi menya. You should have told me that thoracide was poisonous. Iyo mbwira mwana yuko ibyo ngiye kumushyira mu biryo ari uburozi kumbe uyu ngo yari maro igisaza cya yindi intekerezo gishobora kuzamura buritsa yahisemo kukica. Akarambo cyara mwisho kirangije kiramumanika ngo baje kuvuga ko yiyahuye ngo baje gukura uyu musaza. Lift him off the roof. Dore mama shenge umwe mu barimo kumanura niwe mwicanyi number 1. Polisi yaje gufata Akarambo barakajyana. We found traces of thoracide on this. Oya hano tubonyemo ibiti rwose byo byigeka Karubamba babishyize mu isana ari byinshi cyane. Ibi nibyo byamuroze rwose. Uya musaza yiyishe ko yari yaramuroze. Kumbe umusaza ntabwo ari wenyine bari kumwe n'akandi gasore kitwa cyane karacyari mu ishuri. Hey, the master had asthma and the cook used to treat it. Uwishe mwari mu dore yapfuye. Tubigira ibanga. Looks the one who gave him the poison. Nukuvuga ngo yiyishe kubera ko ari wamuhaye uburozi. Ariko biriya bintu rwose birababaje. Niko buriya yamwiciye iki? It's quiet, okay? Oya reka tubigira ibanga. No difference. He's dead anyway. Nubundi yapfuye. We can't keep a murder a secret. Ntabwo ubwicanyi twamugira ibanga. Ntabwo biba mu gipolisi ntitubyemerewe. Yewe data we. Tugomba kumuvuga. Ntabwo twahishe umwicanyi. Yewe data we fresheri. Muzeje afite igihushe mu mutwe dore ukuntu kingana do. Oya ashobora kubeshya ko ari uruhare rwo mu muryango kandi n'uruhushi rwamuriye. Investigate some more. How about these? Tubonye n'ibindi bikakarubamba. Get an analysis done. Yena mukomeze mushake n'ibindi yewe data we dore igihushe. Yewe. Now. Muze mbabare rwose tubigira ibanga. I'll find him. Nzabitekerezaho ariko ntabwo byemewe. Yewe. Yahize aca mu polisi. Mu polisi ntabwo byemerewe guhishira umwicanyi nubwo yapfuye bagomba kumutanga. Kumva ko kanya baba polisi bakiva mu ishuri rya Jingwu hari igikobwa cyaje kimwe cyo mu migina nako cyo mu miswa nari nibagiwe da imigina sinzongera kuyivuga muri filime. Aha igikobwa cyo mu miswa cyaraje ariko n'ubundi miswa iva mu migina. Looking for someone. I wonder if I could please talk to Mr. No. Mamwe ndashaka umugabo umuyobozi wano rwose umwarimu mukuru Mr. Paul muze kome muze po ntabwo ari poti ni po bakatamo kabiri ayo niba rirangiye rito sinzi n'inyuguti yiyogira imbere aho ngaho. Hope so. I know that you and the whole police force have been looking for Ting An. Numvise mwebwe na polisi ko murimo gushaka Ting On nani ari hehe? The Star House. Ari muri Ho House inzu y'indaya Ho House. Ho indaya bazita Ho prostitutes uko babishaka niko babivuga. Ho ariko n'abakobwa batagira indero muri make ni nko kuvuga icyomanzi. Bakobwa karababwiye ngo ari muri Ho House kumbe niko kaho. Dore karaya niko kari kara. Agaze ungeze icyo mubaza ntiyazandaburiza. Staying with you. Ngo mwana muto.
Uburi kumwe nawe. Cyane. Asi. Ako ndakuze. Uzeyerewe igikobwa ariko ni mukuru. Nta kindi mvuse. Aha. Abantu ndabaza umushobora kuvuga ngo buri yavuze ko umusaza avuze ngo aha. For the first few months, he seemed to be happy. Kambara kiza yazakayishima. Ariko kagiye kugaruka muri minsi. Yaje babanye. Ariko si mwana we. Ariko kumva. Won't you try and take? Muraza kumufasha. Ariko ngoko. Bakomeje ko nari bikomeza. Yarebye igikobwa hano. Musura hari. Pion aho yabagari. Birabajya pani byo bamukorera mu tubari. Sigara umusinzi. Koga cyabarangiye akunda kubari muri ho house nzindaye. Munde kuramba kubite munde kure. Bamwishe ngo ni mu muri kuraba kubite. Mwana ibyo nakubwira ka kiranje akazabyibuza kanambwira ati shiri nkumva ndanezerewe none umugabo bajya kubivuga nkumva impumuro y'urwagwa gusa nisotse mu kanwa. Zuri baramuzanye n'amasoni menshi cyane ndakanyumbani. Nayo yazanye umwirongi. Ngo Let's go. Uracyakomeza. You're here. There must be a reason. The Noguchi clan came to see us. They've challenged you. Ova Inoguchi barashaka amashanwa natwe. Chen. Nibaza gukubita. You are the master of Jingwu. Niwe mwarimu wa Jingwu. Represent us. Niwe uzaduhagararira. Tangira tize Inoguchi nibaza n'uwe murwanyi wabo. Tize uzwe wariteguye mwana waje. Ubu ndabizi urwagwa ni rwinshi cyane banze rumare mu mitsi. Kwega amano yagomba kurumanza kurumana mu mitsi. Buriya nta mumwe urwagwa ugira amano yorohereye. Reka usanga ari kwezi yari tunatunye. Wajya bona n'amano ubwayo yari yetize ukwawe. Home will always be Jingwu. Niba ryo gomba guhagarara ishuri rya Jingwu ndaza gutangira imyitozo koko. Jewe. Pion. What about Miss Shen? Uyu mukobwa se. Mzee. Buriya sukwise bya salamu. All she's done? Oya umukobwa reka twugume muri iri shuri niba rwose. Akomeze buriya sukwise bya koko. Tangira tize abandi mugende. Will pay. Mame munki ukanyaka nase nkavuga waje kundi. Ibiraya na roho bigira. Shobora guhita kimuvuga ako kanya. Dresses anymore. Abandi bakobwa bagiye kukitaho ukava mu burayi uwo munsi. We won't miss them. Nyagasani munagera se kunanye nicare hano ha. Majwi y'inda batandukanye. Ego. Makoze cyane ko mikasi. Aha. In fact, in all of Japan. But don't you worry. He's getting old now. Ntugire ikibazo ubwo ndwari ko badusaba. Uncle, no. Master murebe hakurya ukuntu twamugeze. Looks good. Mukobwa arasa neza kabisa. Uyu nawe yarakarebye. Akareba afite isoni. Nako gafite isoni aho kare. Hey, listen. I think you'll fit in really well here. Kobwa mutwana uraza kumererwa neza. Murakoze. Igoko. Murakoze cyane. That's different. Ijwe gikobwa kiri hari. Niba abandi bikorera ku giti cyabo. Just on for tomorrow. Practice. Tangira imyitozo. You have to practice. We are starting from tomorrow. Practice. Imyitozo. Yuzahagarara ishuri rya Jingwu. Ajya guhangana n'abajapani katururi. Thanks. You. Thanks. Come on. Okay. Let's go. Drink later. Thank you. Come on. Tugire. He looks strong. Imyitozo. The challenge is tomorrow. Urana kunaza. Ting on. Ana nyagasani ahubwo se widengagije utwidu ko kubona umugabo nguriya se wagize ngo kwisoko nibangaye baba bari ko tujya kwisoko ukabura abagabo nk'abari yabe na gato. Kwisoko babona bakeyi. Oya naramutoraguye rwose uriya n'umugisha wanjye niherewe n'Imana. Bambere nari ndi kumwe na shitani ariko ndi kumwe n'Imana. Tise yakoze tize ariko abanyeshuri baridegira bakamuca amazi. Sorry. Are you? Gangane master. I'm fine. Meze sawa? I'm okay. Uyu mugabo azaduhagararira ko kakubita abayapani cyangwa bazamuhondagura. Aho bagiye mbona bazamukubita ukagira ngo agonzwe n'ikamyo yikoreye karabure duze nk'amapaki. Garuka hakuno Inoguchi umuryango w'abajapani nawo wari wicaye barinda kwirobanuramo indwanyi nziza ajya guhangana n'umushinwa. Iye ndwanyi. Swaki kurata. Sasa Rihan. Barimo barashengerera wa mupfundi wapfuye cyagihe. Bakabekera ko ari umushinwa mwishe. Barashengerera. Master Yasuaki Kurata. Mana Bajapani.
will fight Tion tomorrow. Miguchi uzarwana na Tion guhera ejo. You fight Tion tomorrow. Miguchi. Uze Miguchi niwe babwiye. Turi kuna muri. General. Don't even dare try to tell me who I will challenge. Don't even dare try to tell me who I will challenge. Ntuzongere no kwibeshya kumbwira tuzahangana. Yewe uyu ni umuryango w'Abayapani. Nuramuka wanze guhangana nawe rero twe turaza gushaka undi. So, none Mitsuko is in no way any of your concern. Mitsuko abana gata kureba. If she's your weakness. Mitsuko yaraje maze atuma abashinwa bava mu rukiko kuri. The general is perceiving. Wenga generali would have to be his own. Wachetse kwa muri buzane bose bakabeshyira umuntu Mitsuko yagenda navuga kuri we. Wakwibeshye. Iri risaza cyarira kubita. Baryitwa Yasuaki Kurata. Hakuno hari wari wiyicariye muri wa muririmbo we Zakira Diha. Hakurya hari umuntu hayengutse arimo kuza aho yirarira Zakira Diha na madam mu muririmbo. Good morning. Waramutse. Haramutse sheni. Oh, look, isn't that Uncle? Kumbe wa musaza ni uncle agakobwa. Mitsuko. Knowing you live so far from town. Nayaga hano mutuye ni kure cyane rwose kuva kuri kaburimbo ugera hano umuntu azananiwe. Uzi ko umaze kugira amaguru wajya nkumvoma kure mu masaha make y'ijana. Hari abantu bashaka ufite akaguru kajya ngavoma mbari. Chenise narari undati cyane. Not yet. Do you want to be? I think so. If the Chinese and Japanese... Urenda gushingiranwa ndenda kurongoranwa n'uriya mugabo nubwo ari umushinwa nka mu Japan. You're much too young to become a widow. You are much too young to become a widow. Nguracyari umukobwa muto cyane. Sinakwifuriza kuba umupfakazi nona. You are much too young to become a widow. You sound very confident. Waje se nawe ngagushingura. Uravuga ufite ama confidence. Did you tell me you're going to fight my uncle, huh? Cyane gututambwe kuri burwana na uncle wanjye. Uncle. Umva. Chenizeni. Come. Ngwino duhangane kwanza. Ngwino. Chenzen. So anxious. Why don't you show me what you've learned? Wanyeretse ibyo wizera. Why don't you show me what you've learned? Raka! Fata broke sima. Ibyo izo tise muzigemo we. Niyo nama nabagira. Tangira utere broke sima ibipfunsi. So, it's about energy. But tell me something. Does a rock have as much energy as an wood? Bacheka ni imbaraga dafite tekinika mukatira agapapuro uzatera agapapuro urushire yuko gacika mu kabiri. Ibyo nabyo nakandi gatangaza. Usore muti. What else has Master Hua taught you? Simple. Observe your opponent. Attack him. Learn to exploit his weakness. Tangira kumubwira ibyo mwarimu yamwigishije. Observe your opponent. Banzu rebe neza uwo mugiye guhangana umwiganye mu rwari nawe bitewe nuko wamwize. Not from Master Hua. He taught us the art of kung fu. Master Hua atwigisha kung fu. Are similar. Ni ibintu byoroshye. Does it mean we learn karate? Ntabwo bivuze ngo twize karate ahubwo twize kung fu. So tell me what lessons you've learned about controlling one's anger. Mbwira none ibyo wize mu gukontorora uburakari bw'umuntu. Nibwo nimenye kuri rwanyu nziza. It's time. Metire nicyo gihe cyo gutangira kugira icyo twiyereka nawe imbeshya hano gira ngaho tangira. Madama ajya hapo. Buretse gato, buretse. Baburetse. Musaza no mu Japan Yasuaki Kurata. Kobwa ari hakurya arimo arareba niba ari bufane uncle we, niba ari bufane umugabo we, je simbizi ariko buriya abagabo ntago bapfa kuboneka nabibura. Igikobwa gishobora kwifanira umugabo agakubita se wabo. Mugabo wamukubita rwose sinawambyaye nubwo avukana narakubita ninye n'umwoki. Kandi ubwo kiba kivuga nyirakuru. Nako nyina wabo. Hold it. Buretse gato. Ewana. Yeah. Tizi. Yeah. Uzaza kwigorora. None ushatse waza. Kwina ngukubita. Muze ahubwo reka nze nguhondagure. Oya ngena ngutimbure. Baka! Say Yasuaki Kurata n'umusaza ukubita. Yasuaki Kurata. Nibuka mu filime kitwa Shanghai Express. Ari mu Japan Yasuaki Kurata. Baka mujeri. Shinwa yikangamo. Kick biranga muzee. Kari basi tatu.
Umucango we, umucango dore inyungu zanyu zatangiye kuva kare. Say, yeah. Say. Huh? What style is that? Iyo ni style nyabakira muze. Iyi style bayiti inkoko zikiri ntoya ni imishwe. Imishwe se kwirya iminyorogoto, ndo umunyorogoto jewe. Amugenga. Say! Kick, Teddy! Say a twaki grata! Nakabiranga we! Kick, ipi! Say! Say! Say baramutamitse we. Muginga aramaye shawo. Nuve asa nkunonetse kabisa aramutonetse. Igira ko kubita ukajya nkira gutonetse wikanga nkwari usanzwe ufite igisebe. Basi tadi. Muze yahumirije kubera umuyaga uri muramujya amaso ntabo baka muze ntakireba sari yamenye ko uyu musaza kumukubita atari uko amurusha muze ntabwo ureba you can't see umuyaga uri muranja amaso baye amaso muri iminsi merewe nabi atagatambara aripfuka n'umusaza aripfuka baje kwipima basi tadi Fight! Johnny! Ano mureba we! Anengonje umuginga. Muze! Muze we! Disembea! Muze! Muze! Bara muzinzi. Umuginga aranzinga wajya ono umurozi yo katsindwa. Cyamuze kumena cyo nijyaga gutera kabuye kurindi. Arahuka. Bas! Hey! Jamu saya zanu no akabuno igituza. Hey! Kick! Raka! Das! Musaza rero bavuga abasaza ariko yaraka so baramuzinga bamuginga uranzinga nk'umurozi wo katsindwa we bazinga uzinga ibiki nukubisa umusore umunigo umusore nazinga utuguru twamuze nako babariye sha ngaho nanye mbabarire ze hari hano sasa rakomesha we are almost done turarangije genda yewe data mugabo umeze neza agapani kaboneke no mugabo w'umuntu yewe data we agapani kaboneke no mugabo your talent is astonishing. Uzafite imana na uragatangaza gusa. Proverb. Musore muto. Experience should fear the strength of youth. Ugiye kujya mu marushanwa byanze bikunze muzahura uzamutsinda. Abayapani bari kurushanwa namwe. Won. Uratsinze ariko. Because I adapted to you.
kubera ko genda niteguye ndetse nkitegura kuba natsinda. You learn to be fluid, to adapt. Now ugomba kwiga, you have to learn to be fluid, to adapt. Ugomba kwiga niba ari ikintu utaruzi ukakibona ku muntu ukakimwigaho. Musore muto ntabwo ngiye nigeze niga kurwana nareba ariko wamaye agatambaro nipfutse mitanangira kugutera imibare buriyo gutera njono bari guca. Muzaza kutazi neyo ya nakubabari. Muzaza cyangwa nagutonekaga hari ukuntu wankubitaga nkumva uranonetse. Umuntu kugukubita ukagira ngo rusanzwe ufite igisebe uranonetse ugatsindwa. Buri ngovi babuza kurushana hashyashya gitoboka. Ngovi ragatsindwa n'uwiteka. Muze kugenda nabise. Umeze neza? Mwana wanjye. Ni imiti ya gisaza mwana wanjye. Ni rubaga Imana mwana wanjye. Muze yashize shaba muto nakuba mutonetse ahantu hose. Their Japanese master. Ugiye kugenda ariko sinzi umunyeshuri mugenzi wanjye guhangana na Japanese master n'umumetero wa Japan. Told me you were the best of all the clans. Watubwira uwo mu Japan wari we. And a samurai warrior. Urindwanye koko ya nyayo, you are true samurai warrior. Abasamurai n'abantu barwanira mukuri. Your master mwana muto would surely be proud of his disciple. I think your master would be proud of his disciple. Mwarimu wawe iyaza kuba kiriho yari kuba nejejwe no kugira umunyeshuri nkawe. Nta kintu cyiza cyane mwana muto nko kugira umunyeshuri wigisha agafata. Mwana wanjye warafashe. Take care when you fight him. Ugende uhite kuri iyo mirwano uzahura n'umukobwa wanjye kandi uzamwite umuze mu Japan arigendera nta kibazo afite no kuvangura abashinwa mu Japan yarabaretse bagende ibyariro twana. Rero baga Imana rega. Rero baga Imana. Nta kibazo mfite. Na kimwe kabisa. Data. Kombe yashize. Yageze mu Japan bene baba batangira kwikinira kadame nta kibazo afite n'abashinwa reka da kuri dunia Mungu. Abarimo kwisekera kandi aragenda akabwira n'abashinwa bitonde gusa n'ikindi. Since the last time. Thank you. Rakoze. I think General Fujita has become obsessed. Ndachaka General Fujita amaze kwangirika. In Wuhan and eventually Shanghai. It's become important to him. Shanghai yabaye mugenzi kuri. First step of conquering all of China. Hanyuma General Fujita ndabona ashaka kuzafata ubushinwa bwose ngwiki. Arimo araganira na wa mwambasaderi umwambasaderi w'Abajapan muri China. I tell you that's what he's doing. Ndakubwira ibyo akora. If you observe his troop movements. Urebye ingabo z'ukuntu azizana inazivuye muri Japan. Ushaka gufata ubushinwa bwose. There's just no way. Japan is like an insect whose objective is to destroy an elephant. Japan ni nk'agasimba gatoya gakoko ubu ngubu babuguruka kaba gashaka kurimbura inzovu. The advantage, but as soon as the elephant wakes, iyo nzovu rero yiryamye kakanguka, has the strength to eliminate the insect. Koma gutyo umugobora rimwe gusa umugobora wayo gakubita kagasazi kagapfa kaje ngo kaje kuyica yewe. Urumva abashinwa bakangutse batazaturimbura. Umva. It will weaken the elephant in a big way. But it is still impossible. Ntabwo bishoboka na gatoya. Batangiye guca umugani w'inzovu no kuno. Okay. Umva. Let's say the parable is about a venomous insect, and it can strike the elephant's heart. Before it wakes up, it's already paralyzed. Japan has such insects. Japan tuvuge we nari ngako gasimba umuntu yashobora kugeranya n'inzovu kenda kurya inzovu. Sinyeka ko bizashoboka. Any like him. Ariko reka dutegeze turebe General Fujita gusa umutima we watangiye kuba he is obsessed. Kumva ko ashaka byinshi birenze ibyo akabaye afite. General Fujita. General Fujita. Kumbe General Fujita nawe yari yagera. Chenize nawe yari yaragiye mu cyaro. Ni benshi baje kumusura. Bwabiriyeho za kiradiyaho batuye dore bibera muri rimbo bwabuze barindiramo ingurube z'ishyamba zitwa amasatura. Nibwo gwitwa imiririmbo. Bakire imiririmbo hari uwari umaze kuza kubasura. Yewe. You're back. Chenize nuragarutse kumbe ntabwo ari we. Ni muramu. Kanyagasana. Hello. Muraho. Kamera ubwari wowe ndakomeye undakomeye kabisa mfunze nkomeye bwuma nkafunga bukwasi. Mumeze muteze turaho. Karagenda zakazi akazi turakora mukora muteze turakora dukora bagaya twakunguka bakaroga. Izo zose ni ndamutse. Umuntu nakubwira ngo muraho byo uvuga uti turaho. Muko akazi karagenda turakora dukora bagaya twakunguka bakaroga. Abisi niko babaye. Uyanga ndabiza abana imibare gushaka afite manyete 3 tuzamukangura ukajya ndasinziriye murakatsindwa abi imitima yabo nibo mbwiye. Ukora bagaye ubundi wakunguka bakaroga. Komano cheneze ni wamushakaga namushakaga. None se kwanyirukanye bite byawe ubusegetse nacyuye ndaye.
atekereza no gungira ubwayi mu kigunda yirukanye mugenzi we nuko afite umujapani kazi arangije bajya mu miswa azana indaya mu rugo bose batandukaniye nimbe niyo ngo yizaniye n'akadamu kuba gafite icyubahiro nubwo atari kene waba akajapani kazi karubana muntu katubaha kifata neza n'agakobwa keza kirika nikabyara abana bambuye itwite numije gare bakita kambuye itwite ngo kameze nk'agasihada ko kwa Bogota bam but as you can see I have a new life. Uko mibona I have a new life. As you can see I have a new life. Uko mibona mfite ubuzima bushya. Shenhan, she has moved in. From the Bravo? Mm-hmm. It's working out. Good. You could bring Mitsuko too. Waza nawe ukajyana Mitsuko mu rugo. Shenhan. Umva yakoze urigarura uziko nta mugabo uhindukira kwija wisubira kwijambo uko umugabo ahindukira ari mu modoka. Agahindukira ahantu hamwe gusa ni mu modoka. Iki kintu kiravuga ngo yazana na Mitsuko kandi Mitsuko nicyo cyababwiye ngo nibaceho. Trouble. Aho kugira ngo nyene ndakaza abandi bose nakwemera ngagumana na Mitsuko turi twenyine ka Mitsuko kumvisha umugabo nafite umutima mwiza Shenzhen. What is it? Niza technique. Imeze ite? Nonye kwere. Kaza agende nzetso twongere dupime oya. Narakubonye shamba meze nka nozo zazindi gari ya moshi zimwe za teveje tejev. Dore mama shay. Technique nshasha nukwikanira gusa. Namwereka iyazi. Technique nizo barimo. We. Ara. Hey, technique. Montage zimera kuriya mwabaye mutariko. Ese kagari montage merit kibyo ni wene wabitambuka usibye ko nabyo muzi. Uyu musore akubita inguma akayikubita no bloke sima mwagira ibyo bintu mukabyitoza ko byabafasha. Mugende muri gezatizo ujuzana igitafari ukubitira inguma ikime nikitameneka wiyahure mpaka kimenetse. Tare nk'icumi rwose ibyo bintu bizabafasha mwabaye muti. Tomorrow I fight in Noguchi. If anything happens, teach this style to the others. Mu gitondo umusore yamubwiye ko agira uburwane. Kirebe cyose agiye guhagarara ishuri ryabo. Gusa yaje asa n'usaba imbabazi mu kinyabupfura. Oya simvuza ko nguzaze ariko nawe ushatse waza ukareba uko n'Rwanda. Hewe nzakubitera ariko ntuzaze ariko nta nubwo mbega nta nubwo ari ngombwa kuza ariko uzaze. Baragira ngo bajye kumutabara. Shenzhen ararwana. Giye kuvayo. Sanga kagakobwa kagiye. My dear Shenzhen, mukundwa. I have decided to return home. I understand why this fight is important to you and your country. And I think my being with you is hurting your cause. Numva impamvu yawe yo kujya muri iyi ntambara ari ingenzi ndetse n'igihugu cyawe. Sinshaka kujya nguzababare ndetse n'abavandimwe bawe bazakwanga Shenzhen nagukundaga ariko numvisha bagutekerezaho cyane. Gakobwa karamutaye kara general. General ni ugiye kujya mu marushanwa. Dore abapagasi yewe nyakuba. Tuhondagura hagana. Ingiga zibiti. Ingiga. General. General we. Isumari. Murubaho. Izitize muzirye zabafasha. Ikiganza cyo nk'inyundo. Yewe. Ye data we anyigata. Yewe data we. Kuroke sima we mwagiye ibi bintu mukabikora ko bizabafasha. Yewe data we mugene muri izitize. Yewe we ndabagira inama. Basi mugene ukubita ubuhanga bwanyu kuri za beto muzimene ntabwo mwabaye muti agiye kurya za tize. Lou will come with me. Tingon, I'm worried. Tingon, mbaba nirwoza mfite ikibazo nyabaki. To worry about. Urumana kugenda rwose ugakora ku muhumetso hano ugira ikibazo ntabwo umuyapani yamukoza ku muhumetso rwose. Kubatora kumukubita agakora ku muhumetso. Take care of her, please. Mumbarire umukobwa muzamunyitereho sibyo nanye ndagiye ubu nta kindi ngiyemo ngiye kurwanira icyubahiro cy'ishuri kumbe bagiye kumuhondagurira mu cyubahiro. Nakoze umuntu gukubita mu cyubahiro ukagaruka wiyubashye cyane utega yandishijeho ka technique kamwe gusa rwose kariya kamwe gusa. Let's go. Tari yagenda Shenzhen yaraje. Let's go. Good. Yes. Tari mwana huguje. Birasa byo navugaga muri se yajyaga vundo ariko buri yajyaga. Kumene byo byamwirukanye. He's a stubborn old fool. With or without him, the fight goes on. I will deal with him another time. Yes.
General, then we are still going to fight Jing Wu-man. Yes. We can't rely on Funakoshi for everything. General, tujya kurwana n'umunyeshuri wa Jingu. Ibyo niko bimeze. Yewe rwose byo narabivuze hanyuma ndangije kubivuga mumurekaze so aze turwane abayobozi nuko bavuga muginga ntabwo araza araje so ntabwo aje wenyine so waje ngukubite kumbe aje babiri. So you've accepted. So muje muri babiri so first though I have something you should see. Ariko mbere ko Master Hua's murderer. Muje kure aromba afitiye wishe mwarimu wanyu turanakorana rwose so gwiro wa mugiga kananga vayo kumene gasurugunyusha cyo kije mwarimu wawe nacyo cyari gitetse. Mr. Chan accepted a bribe. Chan yemeye ruswa. Part of the Ginkgo. Hanyuma nta kindi yakoze anyicira mwarimu wanyu nabonaga umwarimu wanyu mbangamiye so ariko ibyo ngibyo sibyo twaje babworeka muhane kuko yishe umuntu basitade cyamwaye ruswa none kiramwishe baza biruka. It's over. Birarangiye. Take him away. Muvana akarambo so mugende wo murambo please munagenda. Move your men out. Move your men out urumva so mugende ba bitagure gwaride shugurika itagenda mu gikomanda. Jingwu is closed. Iri shuri rya Jingwu. You'll get your chance. Murabona ko nabure munye n'icyapa kigaragaza ko ritazongera kubaho so ryari rimbangamiye please understand. I'm going to kill someone. Kwambere ari bicaze kigabo kimwiri ingumi arotamo fighter Naka box kai mokora ke kumugaba mena na zabeto data we imbavu zigiye mu mugongo zo gatsindwa barakubita somahana kick nakomeye shaw rufite stamina potential Naka stamina potential basi tati gatwe kuboko kurakuka box ke kumujari pati safari kigabo kirakubita Mr. Jenny Zen yikanzemo kaboko kavunitse areba cyo mutari cyapa Chen bitambitse cyapa gicamo kabiri Chen sinzi ko kiriya kigabo nawe gishobora dore ko bavuga ngo arakubita ariko reka turore Chen bemye urugabo rwikangamo Chen box mugabariano mugabarakubita we uyu mugabarenzeho we mwibuke muga filme kitwa Shanghai Express General so ndagukubita General come General kick box kigabo kiri hano box mutwe basi tade arayoba noneho mugabo yamenyereye kumena beto musi kirakomeshaho general bita kaguru shaho karekare uzi ko akageza mu mutwe wuriya ati wasimbuka uyu kugeza akaguru hejuru arabanza gusimbuka general ndabakubita so ndabakubita rwose rega mwe muri abasivile baginga sana badirisha ba muginga so you will be unbeatable. Chen
mujisha jisha ry'ibumoso muginga bambwiye ko iry'ibumoso aryo njya cyane Jensen General Jensen basohoka no hanze iri jisho ry'ibumoso rimereye nabi muginga ko yibanze kuri rimwe ra muri ry'ibumoso gusa kick General Mama ide burya shirayo fataho Dazo mugabo General Ongeras. Fata umusore. Yewe data we turiwa ngo rwaje imbere. General. Kundi biti. Box. General arakomesha umugabo. Fist of Legend niyo filime turaragiye ponte cy'inyabigu. Fist of Legend. Sore bana mukubisa. Rutogo rwikanga mukabo. Ticha rye mu masawe. Mugingo ziko yatuma nkora kumuhumetso ndafande. Raka! General. Sambarap. Haguruka, Jensen. Ni wabo bizeraga ariko ndabona nawe bitangiye kwanga sinzi katurore. General. Yechigaba bagwana hakuno akaboko kimenye cyakavunnye kare. Akaboko kavunitse yageze hano maze. Umvise imiti we. Imifu piri igorora maze arangiye ndumva kimeze subiyemo da. Hinganza. General. Muginga ni ijisho ry'ibumosura. Yakomeje kuri menera. General. Muginga ni ijisho ry'ibumoso bitebye. General ijisho ry'ibumoso. General. Cyara mutare kimujyana kwivi kwa kundi bale. Bangarika ku mutwe. General ntabwo yamuvuniye umugongo katsindwe kavune ku mugongo nawe. General. Fist of Legend. Raka. Nawe ijisho ry'ibumoso. Basetade. Ijisho rimereye nabi. Iki ariko gifite ikijisho gikomeye wajya n'iki sato. Raka. General kuguru ntabwo kukigerayo. Ntabwo yewe datubyewe. Mujije. Back. Muginga nageze ngo arimo mutamiro kumbe ni imitamiro sha. Yatangiye kumbura ko ari imitamiro myinshi. Keke muri mu maso. Oye muginga yiga sana. So ngiye guhamagara paratuni zimurase. So ndabona so kuko yewe data we
baride shugurika bashobora kwinjira abakomando shaho kumirwa sori yararwanye kereka mu nzira agomba gutaha umeze neza Chenzen warwanye neza kumbe dore bakubise ntabwo arumva ntabwo arasobanukirwa nuko abaginga wagira ngo nta bindi nabapfunyikira reka mbazanire mbahe nibindi dore iki abapfunyikiye noneho muzingo twari tanza akaboko bagacica n'inkota Chenzen kandara mujisho ry'ibumoso ry'ibumoso akoze mugengara ry'ibumoso ndapfuye General Otara mukase shaho yewe General yagiye hasi kwica general w'Abajapani sinzi ko biri bworohe katorore ngaba barimo gutaha kwica general w'Abajapani hey baride shugurika komando baje biruka baraze kwega Ambassador, the general, he's dead. Ambassador, general yapfuye. General is dead. Ambassador, the general is dead. Bakira wagitunze muri amusare. Arashinwa n'abahita bagera mu yuka bashinwa benshi n'abakominari. Haziramo n'ibisivile nabyo bizifite niba byari byarazisimbye munsi y'igitanda nibyo utambaza. Freeze! All in the Japanese compound. You want Japanese compound muri kutaka bwa Japan. Hold of these weapons are all the authority we need. We're Chinese, and they're in our custody. Don't move! Hold it! Now we'll see who gives the orders. No, turaza kubona abari mu gihugu cy'abagenzi babo. Stop it! Murekere mwabaswa ambassador Shaya tunyaga masasa. Murekere. Now then, this argument will be solved in a peaceful manner. These arguments will be solved in a peaceful manner. Even turabikemura buryo bw'amahoro. But there will be no more lost lives. No more loss of lives. Nakongera kumena maraso. Remove your platoon. Jana platoon yawe. Afandi. I'm the one that's in charge now, understand? I'm the one in charge now, we understand. Unijiyoboye wa Moscow uranyumva. Magarariye perezida wa Japan hani wacu mu bushinwa wa Moscow ndambasadi. Sawa. Parade, musubira inyuma. Izo ni ndimi zagikoma ariko nimuzivuga mu muhanda bazabakurura. Mwe mujye mumenyagerega je buriya ndo mukomando nanjye nimukanyinisha ariko. Kandi bajya bambona mu cyenyege mwanci amazi y'inyange. Mujye mumbara nk'amazi akomeye cyane ndamazi maremare utanambuka je. Held responsible. Hagomba kugira umuntu rero uza kushinjwa ko ari wishe general ntabwo twavuga abashinwa bose. Need a scapegoat. You want a scapegoat? Murashaka umuntu mushyiraho ibintu kugira ngo abandi bagene amahoro. Nawe. Scapegoat. All right. Sawa. I'm going to be that man. Uwo mugabo araza kuba rigiye mu bishinje byose. Chenzen yashyiraga mu gaciro. China will be in your debt. China igiye kugira ibihe byiza. Ndagira ngo intambara hagati ya China na Japan irangire. Intambara bisa naho. Mufungure abashinwa batangiye imyigaragambyo. Mufungure. Twumvise ngo abashinwa barimo bararwanya abantu n'abajapani. Mufungure. Akarambo bakuyeyo niba nakarambo ka wa mushinwa wa wundi wari wagambanye. Niko bakuye nyuma bwa kabiri general nawe bamukure bwa mbere abajapani baramujyanye. Abashinwa bavana akarambo kabo kamwe ka Rose Master. Gusa bitari byajya kure. Chenzen na ntabwo yagaragaye aho ngaho. Bamanitswe ibyapa. Ko Chenzen wishe general nawe bamutunganyije. Ngabo n'abashinwa. What did I tell you? I knew the Japanese forces would be lives were lost this time. Abajapani nibo batumye buriya nibo babiteye buriya mwene wabo umuyapani se subo bamwishe Chenzen yararenganye. Buriya mwana rwose baraza kumukatira urwo gupfa ariko ararengana. Kumba abashinwa bari hano babizi neza. Chenzen sha ntamukubise kabisa nirebere genda kubwiza ukuri. Aha iyo filime yanga zana isobanura ikiga.
oya kuna bakarani babanyonzi b'amaguru The soldiers shot him. abasirikare baramurashe Chenzeni kumva bavuga ngo abasirikare barashe Chenzeni abona hari utambutse Chenzeni bamukatira urwo gupfa. Who is it? No one. ubonye cyo ya ntacyo yanze kurabura Chenzeni ntago bigeze bamurasa ubwo barashishije Chenzeni ni muzima bamupangiye imodoka shawe. I can't believe you have to leave Shanghai. Sinakwizera kujya kuva muri Shanghai. Ujye kujya he? To be with Mitsuko? Ujye kubana na Mitsuko. If I no longer have a country, at least I can be with a woman I love. Nubwo mbuze igihugu cyanjye byibuze nzabana n'umudamu nkunda yagiye kubibanira na Mitsuko muri Japan. Aga filime nuko kagenze mwakoze kuza bishiye makeya mugende abakire bakomeze barebe n'izindi. Eske gariwe. Ndabakunda mwakoze kuza murabe. Yari yangava mu One Video Library. Turabakunda cyane cyane. Hanyuma kandi aga filime nuko kagenze. Bose udafite amafaranga nta nyinya nta n'igihanga. Nuko kagenze ye ikurikira ntuyicikwe.